We ubreu uba kerteng madia lalu. Ula keren yakini kenten. Bat ulong. Balai upat kasih penar udai banjit yau Dr. Riki Sengkon kum MP Syah Kalok Sabha. Hadu arpo teli ki benta. Lada pila ban sengap. Ka benta ka benengkong. U Dr. Sengkon. Udang day ubasuti hakakam san hima sima. Ka WPP kadai ka parti nengkong baudon benta. Ban senge ka bat mensyua. Judon hakanu-kanu ke political party. Bat judairu ubreu ubajudon benta ha ke politics. Tang kata wat judon bentaru ban long khot hakino kino kisang palang. Ka kam politics ka long ka ba jubna ba jupo sniu ban yadon benta. Henry ubreu ubombna ya kam politics usngeu ya kejing penki baken jablay hapo jong u. Bat wahap ban mi madan da kawai kejemut bat kata kalong ban wanra biang ya karui ba i jongi syakadur bakadei ban long katkum ba ublehi ulatumu ya ka nadu nengkong. Kapasan uni orang ba ubang da itu itau ba uklemrung politics banyo kamai spa kamai pau ne banyo ya kabob kabor lani kapawar ne kata ka film lani ka popularity da kejings ngau red udah terang ban syakri ya kejela hadu bakan long kejela ka ainuksa iki weipat kijela ha keri India bandreu ladadon kawai kejinglong bakerpang ha ni usamla bat kadai beulong ubreu baburam bat shifting shikadai ya ublay hakajing jong u dei na kani kajing shifting ya ublay penlong ya u ban slur kom using hakipor baro kenombar banyo kumbal kedeo haneng kam syakriblay ha ka politics usngotu bakadai kajing khot kaba na syajrong na kata kadau kadokno jungu ke scam triang ban syakri lada day ban pa yala kejong kejing la kejong kejing keman bakrau kenang ban pat kilong den kiban sawan kabapra uni usamla udon kejing long kabat tang sisur bat straight forward nang ban klan jalibi na kabenta ban mentoy simet ubreu bakuran kam jam kak dak kam ban ya kakjen kaba kendai kaba itana cucu kalong hapdeng ki eryong erngit jong ka jing ke jing kaba suk hakamensem namar ulanang kamut ayu ban syania haublay yang abun sen ukentu just trust in lot kabad I'm sem shisha yanga kanombar basipo pila yuihi dala kijong kikmat kejing ban syakri ublay lingba kijingalam bat hikai yakakjen ublay bat kumjuru ban syakri daka mensem sngurit yaki para breu compare pilong ki kine kide ki sipo teli kimat ini peteng biang next sah ka wepat ka video ka benta ka bakatwe ter hado ka benta ka arpo kublesibon